Кинули. Уважаемые активисты, правозащитники, да, если вы чисты перед законом, да, если вы чисты перед совестью, это ничего не значит. Позор, позор! Забираем всю технику. Террорист сияқты қармап кетіпті. Да. Бұл ақпақшылық, бұл жеткен ақпақшылық. Вот вас как вам положили, подставили, что? Да, в задний карман. А из-за чего, как вы считаете? Из-за позавчерашнего расследования. Демек ошол иликтөөгө карата арткы чөнтөгүңүздөн табыштыбы? Ооба, арткы чөнтөгүмдөн табышты. Кирип келгенде эле жерге жаткырып туруп жагат. Жаткырды. А сиз Да. У вас руки там что? Ну, жерге жаткырды, колун бурашты, анан үстүмөн басты да. анан чөнтөгүңүздөн жана зат алып чыкты, э? А кимиш салды, байкадыңызбы сону? Жок, аны байкаган жокмун. Или, я имею в виду спецназ или милиция в гражданском? Ал белгисиз Муну сиз аркаман ким отурганын билбей калдым. муну сиз эмне менен байланыштырып атасыз? Ошо Муртагыну Ташиев жөнүндө, Ташиевдин үй бүлөсүнө бизнес схема мамлекеттик ишканадан 2 күндүн ичинде 37 миллион пайда тапкан бизнесменин схеманы тапканбыз. Ошого байланыштуу деп айтам. Вы прошли, да? Да, кандай болду? Отрицательно болду. Полный чыкты да? Отрицательный. Марихуана, синтетика, героин, все 3 отрицательно.